Pemirsa dasaan gegendong muali kepanggih ring Kabupaten Badung, risampun pemargi galungan Bewah Kuningan. Kauningin wenten petang dasa tiga diri gegendong, sani sampun ketertibang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Badung. Kasatpol PP Badung IGA Ketut Surya Negara Rahina Urespati tanggal 16 Januari mausang kuentenan gegendong ring wewidangan inucap rauh antuk musiman. Para gegendong katah nyani muali ri sampun pemargi Rahina Jagat Galungan kauningin miwah pikeling Rahinan Tiosan. Manut dane gegendong akeh kepanggih sawetara sasi September kantos Desember warsa kali-tali kali likur. Gegendong sane sampun katertibang kantos penyatusan diri. Surya Negara latarang ri sampun sasi April nanin katertibang gagendong mualing limbak ring sasi September raris katertibang petang dasa diri. Selanturnyane ring sasi Oktober muali wenten sane katertibang kantos 104 diri, sasi November 17 diri miwah Desember katertibang 3 dasa diri. Pamekas ring pengawit war sekali tali 3 likur pai ketandani sampun nertibang petang dasa 3 diri gegendong. Sani dahat ngedautin nyangre pengerau Rahinan Jagat gegendong pasti ke sayan akeh punika mawinan petugas pacang nertibang antuk ngewaliang ke genah pelekadan. Ketarkayang taler sawetara gegendong nyihnayang angge mangde side kewaliang ke genah ipun antuk gratis. Parwate Bali Pos nguningayang.